باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر والمؤسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يتي الله سبحانه وتعالى تدد ماون تو سري حمد يتede en toro yo juul en laara men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli meden sabu yurmende yo juule sahaba ben fo o juula e dendanangal jokkube diina kabe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina o tabintina e Makka o jeetita en kadi nder Makka. Allahumma amin. walli fiiɗo ɗo yo Allah yurmin en yurminamo waddigal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 250 dambuɗe ɗen mbi deftene fuɗɗa jangede. wi ngal ɗo babu dambugal fadli ɓural assamahati newagol newende fil bay'i ka yeeyugol si on tino yeeyude tawa imo wondi e newende wa shira'i e soodugol si o sooday kadi tawa ko o newiɗo wal akhdi e ƴettugol so ƴetta e goɗɗum e jungo goɗɗo o ƴettiray no newori wal ata'i e okkugol si o jonnay kadi o jonnay no newori wa husnil qada'i e moƴƴugol no yoɓitirta ñamande wondu newede moƴƴugol nde no yoɓita ñamande watta qadi e moƴƴugol kadi no ƴantirta ñamande wa irjahi almikyali wal mizani e jiccingol timmina etirɗe ɗen e peesirɗe ɗen si on tigi etay o eta ha timma ha buura ha hibba so peesay o peesa ha yana fes tawa ko peesa kon no ɓuri ko peesira kon wannahayi e haɗugol ani tatfifi gayi ɗuytugol fanɗina ñomita ka peese e ka etugol wa fadli e ɓural indari l musiri nennangol muññano e yaajiraɗo wal mu'siri e sattiraɗo wal wadi anhu ma liɓanamo ittanamo fes yaafomo. ngal dambugal ɗo ko ɗiɗo piiji ngal yewtata wonugol newiɗo woni on tigi yeeyay woni ko o soodowo woni ko kanko woni ƴettude e jungo goɗɗo goɗɗum woni ko kanko woni e jonnude goɗɗo goɗɗum woni kanko woni yoɓde ñamande nden woni o yaha e ƴantugol ñamande makko si o etay ko etete kon o etay ha timma tis si o peesay o peesa ha timma ha ɓurta. ngal yewtay fi ɗum ɗo ngal yewtay kadi wonde no haɗa ɗuytugol ko etete kon ma ko peesete kon. si on tigi o ñawli mo o ñawli on ɗaɓɓirimo yo nennanmo seeɗa yo muññanomo seeɗa hayti ko yaajiraɗo ara mo wawi yoɓude miɗo mari ɗo dey komi yoɓira kono lan jogi programme ɗi mbuɗi ɗo miɗo faala ya muññanolan seeɗa tawa on tigi newnay. si ko sattiraɗo kan ñawliɗo mo tawa o heɓali ko yoɓira fes o inna joni wonɗon ha tuma heɓuɗa o wal wadu anhu ko innugo joni ɗum ɗon mi okkima mi muññanikema ɓural ɗum ɗo
o addi ayeje ɗo ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala tindinayde ɗiɗo piiji. Qala Allahu ta'ala, Allah towɗon o wi'i wama taf'alu min khairin, kala wo ko waɗɗon immorde e moƴƴere, moƴƴere wo moƴƴere nde waɗɗon, nde ɗuuɗi wo nde fanɗi wo e noone mayre no wayi wo woni ko moƴƴere hara ko jawdi, woni ko moƴƴere ko wallitagol goɗɗo, fa inna allaha tabiti wonde Allah bihi e nden moƴƴere nde waɗɗon ɗon alimu himo andi. kono ta ɗum ɗon o anda himo andi on waɗi nden moƴƴere ko pellet kadi o yoɓoye on moƴƴere nden. wa qala ta'ala, Allah towɗon o wi e ɗengal annabajo goo, wa ya qawmi, o wi ko onon yo yimɓe am, kata ko annabi Hud, ko onon yo yimɓe an, awful mikyala, hunne timmine etirɗe ɗen, ko etoton kon ete ha timma. yimɓe annabi Hud kamɓe kadi ko ɗum ɗon ɓe jarribano e yimɓe annabi Salih fuu, ko ɗuytugol ko etete kon, tawa sariyare nde ɓe taƴiroyta nden e juuɗe yimɓe ɓen, ñaameteji ɗin e sariyare nde ɓe yeeyitirta hato yimɓe ɓen ñaameteji ɗi ɓe taƴoy ɗin wona sariyare wotere. nde ɓe sowdiroyta nden nden ɗon ko jande, nde ɓe yeeyitirta nden ko tosokere. o wi he yimɓe an acce waɗgol ɗum, timmine etugol ngol, wal misana e peesirɗen bil qisti hara no nunɗiri, no yiɗirɗon yo yimɓe ɓen yeeyiri on noon, onon kadi yeeyiri e yimɓe ɓen noon. hay gooto yiɗa janfeede ɗuytane ko sodata kon, o yiɗa kadi yeeyede ko moƴƴa, awa kan kadi o taw waɗan no yimɓe ɓen, yimɓe kadi yiɗa ɗum. o wi yimɓe an waɗe ɗum ɗo, wala tabhasu nnasa ashya'ahum, o taw ɗuyta yimɓe ɓen nde piiji maɓɓe ɗi, taw ɗuytan ɓe ka etugol, taw ɗuytan ɓe ka peesugol. ɓe ari ɓe faala kilo 5, warane ɓe kilo 5 timmuɗo, tawa kala ka peesoya ko kilo 5 wonata. si tawi ko sariyare koko etete, tawa sariyare mon nde no timmi, kala ka ɗum ɗon etitoya tawa hi moodi wiyete o ɗo o etannoma ha o timmini o janfaki, waɗe ɗum nani, kono ɓe jaɓano. sina seeɗaɓe maɓɓe ɓurɓe ɗuɗde ɓen ɓe salino fes, ɓe holli ƴoyre ka etugol e ka peesugol, ɓe ɗuyta. Allah subhanahu wa ta'ala nangi ɓe o halki ɓe. wa qala ta'ala, Allah towɗon o wi kadi fahin, o wi waylun, lette sattuɗe woodani lil mutaffifina, wonande ɗuytoɓe ka etugol e ɗuytoɓe ka peesugol. lette sattuɗe no woodani ɓeeɗo ñande dargal, lette musuɗe. woɓɓe inni wayl ko koloyru yiite, wonduka nder yiite, kono ndun ɗon hakken ko ndu wuli kon température ko woni e mayru kon, hay yiite ngen no toro Allah ta jillodiri e ngen yiite ɗon, nge waɗa feere baara hakkude magge e yiite luttuge ngen. kono ɗon andi njandi no honcina njandi, yiite no ɓurdi muusude. o wi ɓe ɗuytoɓe peese ma ɗuytoɓe ko etete kon, ko ɗen lette ɗon wonani ɓe. homɓe woni ɓen? o wi alladina ɓen idha ktaalu, si tawi ɓe ɗaɓɓi etinagol, si ɓe etinike, ala nnasi e yimɓe, yastawfuna ɗon hiɓe ɗaɓɓa yo timminane. si tawi ko kamɓe yahi yo goɗɗo etanɓe, hey eta ha timma dey, adda sariyare timmude. nde ɓe yaha sodogol e juuɗe yimɓe ɓen, ɗon ɓe pitiyata, ɓe muññata ko fes, ko ɓe ete ha buura bur. kono wa idha kaluhum, si ɓe tawi ko kamɓe etan noon yimɓe ɓen joni, ɓe hendike joni ñamete on, joni ko kamɓe ne yeytude yimɓe ɓen etana ɓe. aw wasanuhum, ma ɓe peesaniɓe, ɗon yuhsiruna, ɓe ɗuyta, ɗon ɓe adda sariya hum fanɗukum, ma ɗum
ka puwaji ɓe ndaara ko ɓe waɗa goɗɗum toon telen ka ko ettete kon ka waɗete ɗon ɓe imma ɓe waɗa toon goɗɗum ɓe nota fi yo tedda heña sikka kilo on timmi anda kilo on timmali ko 800 gram woni toon no woodi ko waɗa ley ma no woodi no régulirte joni peese ɗen ko aiguille hum woni e yaade ko ɓaawo toon no woodi ka régulirte ko wawi yawde ha ko hewtoya ka en konti joni ko kilo kono hara ka haqiqa ko moƴƴina ɗum nder toon régula tawa timmali ko ɗum ka yeeyugol essence ko wiyete ɗo awa ko woni litre timma litre fes hay nokku station ɗo hay nokku hay gooto ala timminowo ɗo tawa ko wi'a ko juste ko kañum woni nder toon fof no ɗoyti goɗɗum ko ɗoyta ɗum officiellement no inna 0,5% ɗum ɗon ko ittete ɗum par ce que ko wona e addoyede kon an kadi ko jonneteɗa kon itte ka citerne je ka ƴogete toon ko ɗoyta ɗum no ɗoyta joni noon ɓe wiyaɓe ɗo yo ɗoytu 0,5%, woɓɓe waɗa 0,10, woɓɓe waɗa 15, woɓɓe waɗa 20. Wallahi no waɗi waɗoɓe 20. Yono no waɗi contrôle are ɓe immina ko contrôle est ce que ko beru ko wiyano yo ɗoyti kon tun on tigi ɗoyti kono famodiral no woodi en mais yahay toon goy ɓe yaha ɓe réguloya kisan wona 0,5 ɓe way ko ɗum woni toon tawa million ji ɓuyi wattama ka jiifa feƴƴe ko muskila ko noon ɓe barnamiji ɓe waɗayno ka télévision saudi goɗɗo neɗɗo fulawa badawiyankojo o yahi station o inni waɗinan ɗo 5 litre ɓe waɗi 5 litre o nammo waɗi ka oto makko o yahi station goo o inni waɗinelan 5 litre ɓe waɗi 5 litre o yahi station ji tati o addi o hiɓɓidiri ɗi o tawi fof no ɓurdi o wi mada nafal o wi ko onno watten o wi ko chiffre ji wonnan e soodude ko waɓɓe toon ɓe gandi ko honno ɗi chiffre ji arta wona jowi ma wona sappo o wi malanamin hiila o wi en ala feere ala ko wawɗen donc ko hunde tana hulɓiniɗo ɗum ɗo yimɓe annabi huud ɗum ɗo ɓe jarriborano ko sabu ɗum ɗon on ɗon bakkatu on ɗon letti ɓe halki ɓe bonni fi maɓɓe few eno noon en watte ɗon kadi e hoore ɗum ɗon boneji goɗɗi goo ko yiɓeɗo ko ni wa ida kaluhum aw wasanuhum yuhsirun ɗon ɓe ɗoytay hande sen ɗaari sa a yahi joni siko yeeyoɓe tewɓe ayni waɗnenan ɗo kilo ɓe waɗanima kilo a ƴetti on kilo a yahi e baskil goɗɗo goo peesirgal a peesi tawayna ko yalti ka o to ko yaltata ka on ɗo almuhim ɗum ɗo ko ƴoyre e bone e bonki e bakkatu fuɗɗinoɗo gila neeɓi imo jokki ha joni ɗum ɗo no ɗoytugol ɗum ɗo wona ɗon tun kala ka wi'a joni ko gramme so ndaari ka lekkele dose wi'a ɗon e nokkeli goo waɗoɓe commande ɓen ɓeynnayi si tawi ko dose ɗo ko aray gotum ko ha sabakare meɗe ko $1 siko o dose ɗo si tawi noon en ɗoytiɗo en waɗiri wano ni mbeɗen wawma yeeyude tati on $2 ina a waɗe ɗum kono noon windon ko o dose ɗa ko noon ka janɗe peesugol siko janɗe en ɓena joni ko 5 kilo ko 10 kilo tolwal ngal ko ngal 6 kilo tawa ko 4 kilo e demi e domen ji ɗin ko ɓuri ɗurde kon hande sina hara ɗo ko ka heferɓe fayda ko toon e woɓɓe maɓɓe goo si ɓe innima ko ɗum ɗo a tawa ko ɗum ɗo kono ko ɓuri ɗurde kon
siko peinture si ɓe innima ko o ɗuma ɗo ko qualité ɗo ɗuytugol qualité on e ɗuytugol quantité on fof ko tatfif fof ko ɗuytugol ndo no hulɓini ha o wi ala yadunnu e tanƴinaki a haulai ɓeeɗo ɓe fellita annahum wonde kamɓe mabusuna ko ɓe immintinteɓe waɗiroɓe ni ɓen sino ƴettude juuɗe goɗɗo ƴetta ko timmi sino jonnude goɗɗo jonnama ko ɗuyti ɓeeno sikka ɓe immintintake li yawmin adimi ñalorma mawɗo yawma yaqumu nnasu li rabbil alamina ñande yimɓe fof immi dari yeeso jeyɗo tagore nden fof ɓeeno sikka ɗum hewtata kamɓe si ɓe heeɓi tun ara e probléme ala no si ko ni warruɗa a avance heña kaari en a yaali ko ɓe mari kamɓe ko ɗum ɓe rewi si tawi ko jawdi falɗa ko ni gerdata anda ɗo ko madina ni madina ko ni gerdete yani ɗo naaka nunɗal watte ɗo anda ko lagine wonɗa tawi a woni lagine hara joni ɓay joni bomɓe no ɗuuɗi an kadi ko ya woni bonɗo ko probléme sa timmini ɓe wonɗa e yeyde ɓen fof ɓe ala e timminde a wata ɓeydude prix e hoore ko maɓɓe kon a heɓay a yahay fayit so wiyna joni ɓay fof ko ni woni gerdude min kadi min kadi yo mi yaɗo mi gerdu noon sina ara heɓa hoorema marque feere hara ko an tun addata on ɗo marchandise on ɗon a wawi an timminde yeeya prix mo falɗa o kono si tawi ko yimɓe ɓen woni an e yimɓe ɗon kafi marchandise an noon a wi a nunɗa e muɗum a watta makko ɓe woni wadde ko a yaltoyta waɗi ko heewi ko yimɓe sa inniɓe ɗum ɗo dey o qualité ni ɗum ɗo e ɗum ɗa no nandi kono na gotum ɓen o ɗum ala ko sendi ɗum daari a yalni ɗo no fota ɓen he kodi pire on e pirate o nanday kono hara na gotum dan ɗon ɗon tatfif no ari a ƴettugol hunde nde annduɗa nde kelɗa jonnande marque piiji ko yimɓe andi ko kelɗi kon ɗum ɗo fof ko noone e ɗuytalngol yimɓe ɓen no hulɓini ha feƴƴiti o addi ɗo hadisaji ɗin ko fuɗɗori oɗo ko oɗo watti wulure e 350 hadisaji ɗin mbi deftana fuɗɗa jangede o itti abu hurayra radiallahu taala anhu anna rajulan ata nabiya sallah sallam yatagadahu fa aglada lahu gorko goo arino ka nelaɗo imo ƴanta ñamade yatagadahu imo ari yoɓinagol ani yoɓan tawi nelaɗo ñawlimo o ari noon ƴantugol nelaɗo ñamande nden kono fa aglada lahu o sonki e makko o tiiɗini konngol ngol hey yoɓan nani hey min mi ronki mi arta ɗo hannde kadi hannde mi wattaɗo mi hettade ani galida o ñaarani nelaɗo o sonkani fa hamma bihi ashabuhu wondi ɓe nelaɗo ɓen fof himmi yanugol e makko piyam hara ñaarna nelaɗo ka makko a feeti aw fa qala rasulullah sallah sallam aɗa maaki da'uhu tertemo dey fa inna li sahibi lhaqqi magalam o maaki jon gonga no mari konngol jon gonga no mari ɗengal jon gonga wowlay towna acce mo mari gonga ko min jogi ko makko kon jon gonga no mari konngol inna li sahibi lhaqqi magalan sa yi tun ɗengal ngal ñobbike on tigi fayda waɗi tomotama wawali wowlude moƴƴi andu o jogaki gonga jon gonga hulata ko ɗum woni mana mum jon gonga hulata o wowlay acce o wowla na ɗum wallirtonmi ko wallirtonmi ko yen yoɓmo wayne joganimo so magala refte o maki kanko nelaɗo ɓawa ɗum a atuhu sinnan mithla sinnihi jonnemo daabe mo duuɓi muɗum fotata e duuɓi daabe mo ñawliɗen mo on ɗo ɓaytu wiyama sinnu duuɓi andama ko daabe ko imma ko ngeloba ma ko puccu ma ko nagge ma ko mbabba
ɗon ɗo ɓurdita selon duuɓi ɗin ga'um ɗiɗi hum e ngaari nayiri no ɓurdi yani jonne mana jonne mo embere ko ƴettunoɗen ko nge juuɗe makko gaaluɓe inni ya rasulallah ko ayon laaɗala ɓe yahi noon ɓe ɗaɓɓitoyi e embere ko ñawli kon ko ñawlunoɓe kon ɓe arti ɓe inni nelaaɗo la najidu illa amsala min sinnihi min yiyaali toon sina marmba ɓuri duuɓi mba ƴettuɗen e juuɗe makko mba ko min tawi toon ko fof no ɓuri ko ƴettuɗen e juuɗe makko ko heccu mba ƴettuɗen e juuɗe makko mban tun woni toon ala gore mabba ka allaɗo maki a atuhu jonne mo mbanɗo jonne mo ɓuri moƴƴude mban fa inna hayrakum ahsanukum qada'an ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko ɓurɗo moƴƴude no yoɓirta noon ɓurɗo moƴƴude yoɓutugol ɗo no sella ka yoɓita ɓuri ko ñawliɗa kon si tawi wona no charti fewndo ko ñawlotoɗa no sella ka ñawloɗa ñale ɗiɗiwe yoɓita tati yoɓitira tatiwe ma nayiwe ñawloɗa ngaari tatiri yoɓitira jowa e ngaari ndi duuɓi jowi hara no ɓurdi fes no dagi kono yo taw hara fewndo ko o ñawlete o ñawlatama o inna mbiɗa ñawlotema ɗo tatiri kono noon ko jowiri yoɓitoyta dey si ɗum woni charte ko arno hara e boni few sabu lanno maki kullu dayni jarra man fatan fa huwa harama o fof o riban ko ɗum siko mbuuɗi simi jonnima joni 1 million mina ino 1 million on ɗo kono noon ko 1 million 200 mille yoɓitoytami haray no harmi simi jonnima heno 1 million ko ya yoɓoyan 1 million nani ayni awa a aroy a ƴetti 1 million a jonnilan ha o gayni a ƴettoy ɗon 200 mille ayni ha moodi docteur on wallanno fewndo kam mi maapi eyno ɗo 200 mille on sodna pay koye bireedi no dagi ɗo nelaɗo ɓeydanmo kono na ɗum ɓe haaldano ɓe waɗi condition wonde ko ɓe o yoɓoyamo ko ɓuri moƴƴude ko ñawlunomo kon muttafaqun alay ɗaare ɗo nelaɗo men sallah sallam goɗɗo ara ñaaɗanamo sonkanamo o inna acce ɓayi ko kanko jogii goonga mo mari ɗengal o wowlay o yoɓimo ɓuri ko o ñawluno kon e hoore oya sonkanimo siko enen ha ko min chef de l'état o min annabajo on min nelaɗo on min nawemo allahu mustaan muttafaqu alayhi fotta sellugol hadis ɗo hadis he ɗon kanko watti wulure 360 wa an jabirin itama jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idha ba'a jabir wi nelaɗo meɗen maaki o du'i o maaki yo Allah yurme gorko mana neɗɗo samhan hara ko newiɗo ida ba'a si o yeeyi no o yirtama no wondi e newende himo moƴƴi jikku wona sonko wona ñaaɗowo wona e ɗoytowo kadi bonna piriji ɗin si o yeeyi wa iza stara si o soodi kadi hara ko noon hara mo wondi e newende mo wondi e jikku moƴƴo imo ɗaati mo jippiti wa isagtada ko noon kadi si o imo ɗaɓɓude yo yoɓite ñamale ɗen igtada wayin ko yoɓinagol mana ko mo ñawli on yo ɗaɓɓiramo mode yoɓanno ñamane ɗen wona newiɗo si o yahi soodugol wona newiɗo kadi si o yahi ƴantugol ñamande ko ñawla ko hadis heɗɗo on kanko watti wulude 369 wa an abi gatadata ittama abu gatada radiyallahu anhu qala o wi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul minani nelaɗo no maaka man sarrahu on mo weltini ɗum an yunajjiyahu llahu nde allah dandoytamo min kurabi yawmil qiyamati immorde e sattendeji ñande dargal mono weltori nde allah dandoytamo sattendeji ɗin ñande dargal fal yunaffis yo hoynan an musirin gaay sattiraɗo
aw yada anhu ma ɗum wuri yo ittanmo ɗum fes yo yaafo mo o liɓa fuu mono faala hoynanede ñande dargal naffasa ko hoynugol yo hoynan sattiraɗo goɗɗo ñawlorimo sabu angal sabu ɓittendi o hoynanamo hoynangol mo ngol ko imma o ɗuytanamo seeɗa ma ɗum o poodinanmo zaman on o inna joni mi accanima lewru ha nduɗo maaya ma lebbi ɗiɗi ma ɗum aw yada anhu yani wada anhu ko innugo joni ɗum ɗo mi yaafikema haysa yoɓaali rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim ha ɗum ɗo noon tippatake ɗi hadis aji ɗo kadi on tigi yetta jawle yimɓe ɓen haray mo mari fi luttirgol ɗe mi nani dey on ananiraɗo maki man nafasa an musiri aw wada anhu nafasa allahu anhu min kurabi yawmi alqiyama hara on tino mari salo ɗon tun wona waggol fillu fallure e tiru tarure ɓowran yororan wona ɗum dey ko tawata haqiqa tan on tigi mara himo faala yoɓudema haafe himo aani himo hersi himo maapi kono ala ka itte oɗo wiyayo so on tigi hoynanima Allah hoynanaymo hadis he ɗon kanko atti wulure temetete capanɗe jeɗɗi wan abi hurairata radiallahu anhu anna rasulullah sallah sallam qal itama abu hurayra wonde naata sa sallam maaki kana rajulun yudayinu nasa gorko go wonino himo ñawla yimɓe ɓen yudayinu nasa himo ñawla yimɓe ɓen wa kana yaqulu li fatahu o laatno kanko gorko himo innayno suka makko on oɗo fatahu no firta ɓiɗɗo makko suka no firta jiyaɗo makko gollowo makko on o inna suka gollowo makko on ko on no yawta ƴantoya ñamale ɗen wonde kanka naɓata si yimɓe ɓen hatoñine ñamale naɓa jonnu kaari no o wi o ye ñawlo mo hunde kaari naɓu jonnama si hewti ƴantugol kadi kanko enta yaw ƴantana en kaari hewti ka halduno ɗen ɗon kono o wiyaymo o wasiyomo so fokkiti o inna ida atayta musiran si a ari e sattiraɗo mo mara fes fatajawaza anhu yawtanmo muñanumo imma tajawaza anhu si o muñani ko fewni joni a ɓay haray heɓaki joni haray patron o indi joni haray ɓe o kiyon ma joni ko jeelu marɗon ɗon ko ha sabakari man no addi ɗum ɗon ko lutti kon haray c'est bon moƴƴi ma joni mi muñanike on kadi mi watte no lewru kadi fayin ɗum ɗo fof ko tajawus ko yawtangol on tigi imma muñanomo fof ma muñanomo goɗɗum ma ɗum pooɗanamo ladial ngal ha fewdo ka o heɓoyta ɗon o wiya yawtanmo la alla llaha no gasa allahu on kadi an yatajawaza anna nde o yawtanta en faljireji e bakkatuji e boneji ko waɗɗen kon falagi allah o hawro e allah o maayi fatajawaza anhu allah yawtanimo kanko kadi faljireji ko wanno kon fof no waɗi allah wimo no waɗiranɗa yimɓe ɓen no min kadi mi waɗiranima noon ko a yurmetene ɗo ko a muñantoɗo yimɓe ɓen min kadi muñanikema ko wannoɗami kon fof mi acciɗo muttafaqun alayhi no fotta sellugol oɗo hadis he ɗon kanko watti wulure temettete capanɗe jeɗɗi e goho wan abi masudin il badri ittama e oɗo abou masud il badri radiallahu anhu qala o wi qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam lalallah maaki husiba rajulun mimman kana qablakum hasibanoma gorko e attinoɓe on hasiba darana bonɗi makko e moƴƴi makko falam yujad lahu min alkhayri shay'un o heɓanaka moƴƴere hun hay hunde telen ka moƴƴi won ton wiƴƴita ha ronka yiyaka hay fus e moƴƴere hun ko waɗi ko boneji tu illa anna o si wona kanko sina tun kanko kana o laatinoke yukhalitu nnasa himo jillodira e yimɓe ɓen wa kana musiran o wonino ko o yaajiraɗo musir ko marɗo moyen mo jogii newende mo jogii yaajende mo jogii jawdi wa kana ya'muru ghilmanahu o laatino ko himo yamira no sukaaɓe makko ɓen si ɓe yahi yahani haqqe makko e yimɓe ɓen o yamira ɓe an yatajawazu yo ɓe yawtan ɓe muññano anil musiri ga e sattiraɗo
قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى تدلو ماوندو ngo wi'oyi ɓay malaika ɓen hasbi mo ndaari ɓeyni he Allah oɗo o mara moƴƴu hay goto nan kono noon komin yii ɗo wo e moƴƴere ko retenete waawe kontede ko himo jillodirano yimɓe ɓen mo waɗana yimɓe ɓen ñawla yimɓe ɓen kono kala sattiraɗo o muñantomo o yawtanemo ko ɗum ɗon petti min yiyanimo ga moƴƴere hunde ko lutti kongo waɗa Allah subahana taala wi nanu ahaqqu bidhalika minhu ko enen ɓuuri handude e ɗum ɗon e di kanko yawtangol sattiraɗo pewndo o sattirama wari o tawi Allah tawi hunde moƴƴere o yoɓaki o sattirama ɓay noon himo yawtane no sattiranoɗo muññanomo ko enen ɓuuri handude e muɗum tajawasu anhu yawtanemo tertemo muññemo oɗo hadis kadi rawahu muslim hadis heɗɗo mo kanko watti wulure 372 wa an hudhaifata radiyallahu anhu qala itama hudhaifa ibnu yaman sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam qala o maki utiya Allahu ta'ala bi abdin min ibadihi Allah addananoma jiyaɗo e jiyaɓe makko ɓen atahu Allahu malan Allah no okkunomo jawdi buyi fa qala lahu Allahu landimo hasbore o landimo madha amilta fi dunya honno golluɗa ka aduna ɗo ga alanilaɗo maki noon lombi ɗo wala yaktumuna Allah hadithan ɓe suuɗata Allah yewtere ani Allah landata ma waɗa ɗon folto faltara inna joni mi waɗu plan mi inna ko ɗum ɗo bay si tawi minni ko ɗum ɗo mi nangoto kono si minni ko ɗum ɗo ɗuman a suuɗata Allah gaala kanko gorko mo jaabi noon ya rabbi ko an yo jeyɗolam a ataytani malaka a okkilange jawdi ma ndi fa kuntu mi laatinoke ubaya unnasa miɗo yeeyodira yimɓe ɓen ɗo yeeyaɓe wa kana min hulugi laatinoke no e jikkuji am min komi jikkinorno aljawasu yawtangol yimɓe ɓe muññanoɓe fa kuntu mi laatinoke min atayassaru miɗo newano alal musiri e hoore yaajiraɗo mi ɓittinta min na ɓahiɗa mari mi pustaɗo hande a jonna Allah hay marɗo mi waɗanaymo newende ko fewde honde faal ɗon yoɓude ko onno faal ɗon yoɓirde wa undhiru lmusira miɗo muññano kadi sattiraɗo simi ari tawi on tigi o ala fewno ɗon min e joni ami jonnima délai kadi si on délai hewti tawi hande o mara mi ɓeydnamo kadi délai hari ko ɗum ɗo wonno jikku an dey e ndi jawdi ndi okkuɗami fa qala Allahu taala Allah towɗon o wi ana ahaqqu bidha minka ko min ɓurma handude e ɗum nden newende muññagol ko min ɓurma handude e mum tajawasu an abdi o wi o yeeti malaika ɓe yawtane muññane o jiyaɗo an ɗo fa qala uqbatu mu amir juhani wa abu masud al ansari ɓeɗo ɓe inni hakada sami'nahu min fiyi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko ni men naniri nde yewtere ɗo e kara honelaɗo ko e hunduko honelaɗo ko ni men naniri rawahu muslim hadis heɗɗo on kanko watti wulure 373 wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal itama abu hurayra o wi'i qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maki man andara mu'siran mo muññanike sattiraɗo aw wada'a lahu ma o ittanimo fes o okkimo adallahu llahu Allah ɗowdinoyaymo ɗuwaymo yawmal qiyamati ñanuma dargal tahta dhilli arshihi ka ley ɗowdi arshi makko danki makko yawma la dhilla illa dhilluhu ñande ɗowdi ala sinandin ɗowdi makko ɗon kanko ka danki makko ɗon mo muññanike sattiraɗo ma ɗum okkimo ñamande ko o ñawlino kon taw ko sabu Allah o waɗiri Allah yoɓireytamo ko ɗuwoygol mo ka ley ɗowdi arshi makko nde ñande ɗowdi ala sinandin ɗon
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشيخ الباني ماك صحيح الجامع حديث مسلم. حديث أو هيد لون كان قوات ولور تمت تجابان جديناي. وعن جابر إتام جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا نلا رسودي نجلوبا اجود مكو فوزن له نلا دو بيزانيمو فارجها اوجيتشيني بمعنى او بيزانيمو ها بورتي ka coggu kabe halduno don wazana fa arjah joni andi pese ko ya wadu do poids wada do ko pese wonda pese ko siko tew do wada do poids tedderi ndin wada do ko woni folondirde mun ko si ari koy feppini do foti si tawi koko wona e pesede kon cippi ko non ɓuri ɗuɗude si tawi koko wona e pesirede kon cippi haray timmali ka nelaɗo pesanimo tawi coggu ngun ko ñamete o andi lawnu ko ɓuri ɗurde kon fayda hari ko wattutugol hakkude piiji ɗin arna mbuuɗi a wawi ittude coñci ha yeeya coñci ɗin tawa coggu majji on ko maaro ma ko mbahe ma ko gawri ma ko muutiri ma ko foññe inna kundolo kun ɗo ko sariyare tati foññe e misal o kufuna ɗo ko sariyare ɗiɗi mbatu ɓaɗo ko sariyare jowi misal tawi nelaɗo ko yoɓirimo ngeloba ko ñamete peeseteɗo o peesi o jiccini kadi acca ha yana ha liiƴo muttafaqun aleyh hadis sakkitiɗo on kanko watte wulure temeɗɗe tati capanɗe jeɗɗi joyi wan abi sufyan suwaid ibne gaysin ittama e oɗo safwan wiyeteɗo suwaid ibnu gays ko sowo nde woni abou safwan inde makko nen ko suwaid ibnu gaysin radiallahu anhu qala o wi kanko suwaid o wi jalabtu ana wa mahramatu al abdiyu bazzan min hajar o wi mi pooɗino mi addoyi mi importi jalaba ko importugol ko ittoygol nokku go adda mi ittoyi mi addi min e o wiyeteɗo mahramatu al abdi bazzan coñci min addoyi coñci min hajar e nokkure no wiye hajar ko saare andanode fi coñci sañƴugol coñci nde saare ɗon no andirano ɗum min yahi min ƴettu min soodoy toon coñci min addi fa ja'ana annabiyu sallah sallam nulaɗo allah ari e amen ari kamen yeyata coñci ɗin ɗon fa sawamana bi sarawila o ari o termi men tuube o sawama ko wigol a ɗoytanan accana ha sabaka accana ɗo o ɓeydu seeɗa o ɗuɗi seeɗa ɗo wiyete musawama sarawila jammu sirwal tuube o wi wa indino ka an ɗon wazzanun peesowo yazinu bil ajri imo peesira joddi ko peesata kon ko yoɓeteɗo golla e ɗo yoɓe joni kamɓe kanko suwaid ibnu gays e mahrama kamɓe woni yeeyoɓe kamɓen patron ɓe kono goɗɗo jogiiɗo sikkel mo jogii sikkel ɗon kan kadi ko peesa kono min yoɓa e mo ko hewre joddi one peesirde fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam lil wazzan nelaɗo makani o peesowo o wi zin wa arjih peesu kono jiccina joni nelaɗo ni addude ko nelaɗo no soodirde tuube ɗen ñaamete peeseteɗo o addi ñaamete o faala tuube ɗen e juuɗe oɗo suwayd ibnu gays kañum e mahrama peesowo on ɗon wona yani ko jogiiɗo
konti établissement makko feere kanko kono ni haaju makko ko yo kala si yimɓe no yeeyondirde ɓen jon sikeli arɗo ar pesana men ɗo o ara o pesana ɓe ɓe gayna o ya ƴetta mbuɗi yoɓa mo coggo o pesanimo kon sowdu ɗo on ƴetta ko sowdi kon yaha yeeyi ɗo on ƴetta coggu ko yeeyi kon mara fi kala ne laaɗo kañum addi ko pesete kon andi ɗo kanko faveur makko on ko so tawi timmali kono ina oya peeso ha yana few on ɗo holli en wonde si a eta e ma a peesay ko ya timmin rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi ko filli hadis on ko Abu Dawud kañum Tirmidhi wa gala Tirmidhi wi hadithun hasanun sahih hadis on no moƴƴi no selli Cheikh Albani maki ko sahihul jami hadis on himo selli en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗa en huloɓe Allah ɗum ɗo fof ko kulol Allah watta ɗum hulugol hakke ani wigol min sinda kun an kun yahugol e jungo yimɓe ɓen edi kun yimɓe ɓen argol e jungo an ɗum waɗi nama kani oya peeso ha yana peeso ha timmina torki Allah subhanahu wa ta'ala illa fami dina kam famu sellu arskan kadi gollitirgol jominen golɗen ko wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin awa ngal noon tunnani toona gollum ande kadi digtam yaata ngal andal ɗo jaɓama ko yeeso inchallah onani ɓe jogui